keso pen kaching rai ji aphan anu tinta Dovai chipi nang jipu sarkar pila pen Assam sarkar atoma kemang pona teng pen kapache tondun ji aphan pura ni thoma pharman Korkanthi BJP Mondal Committee atumta corona Dovai kipielo kacherap chitu kipidun Pini phai kuni ni phai inkoi arni Korkanthi BJP Mondal Committee atum nurse asal pen Anganwadi atum along cherap chitu dunsi Korkanthi constituency ka parlo long Thongkep ra Throk polling station along corona keso pen kachepa jog ja Dovai kipia sai kedengpon Bangso sai kedeng pona hot Korkanthi BJP Mondal Committee maipu doloi ingti lapen Korkanthi arlo penangan BJP asongjapo songjapi lapenan parta klembang phiatumta cherap chitudunsi pregjam arong humri damsi corona adowai kipia sai dengpondo lapen Dovai kachipia kenang sotpa phuthak setami rara tuma phan klardak pen kethan kimon padupon Alang litum kethan te kanga tengke corona ke so avur pen kachepa jog ji aphan abang phutin atumta Dovai chipi lap nangji jongsi Dovai chipi dunde pulote eprang ke bang jilang arni asona kisung chetong nang kok tahai nasin nona ke joy pen Dovai ki pipona hotsi corona pen kachepa jog ji Dovai endu nangpo India Prime Minister Narendra Modi akemangpon Kebangji phai kunia chiklo ni phai Thongkep arnike India adet corona adwai chipilap lopu adet kapang dak ponjalong kapa pleng dunja phansi BJP EKADC atum kapin khara tengpen Korkanthi constituency MEC EM Raju tisu kacherap chitu kipidun pen Korkanthi BJP Mondal Committee atumta bangso sai kedengalong kacherap chitu pidun loputa pachinipon Amar Korkanthi homostir jimankhini bakhinda ase hokule jate vaccine tu loy ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ Korkanthi সমষ্টিৰে লোকেল MEC তথা কাৰ্বেংলং অটোনমাস কাউন্সিল EM ৰাজু কিশোৰ ডাঙৰীয়াৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে লোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলা সমিতি আৰু ৰাজ্যিক সমিতিৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ যিটো নিৰ্দেশ যে অহা 30 নৱেম্বৰত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই বিশ্ববাসীলৈ এই ঘোষণাটো কৰিব বিচাৰিছে যে ভাৰত এখন ভাইৰাছ মুক্ত দেশ আৰু লগতে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি বাসিন্দা আছে যিমানখিনি ভাৰতবাসী আছে 100% ভেকচিনেটেড লোৱা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছে Dong mokak pen semsing ingti Karbiang long live